hun masalama boruak lo nei hatto wareng te tanga kong pui thatak mai ronkal chhotur chungchanga boina soitur tamtak alo towa kong puin aron tantlang tur mimal ram nei tu then khat chuan compensation hi an la towa policy patanga sairang inkar kong ram nei tu te hian compensation an la lavelo ni in thudon ani ram nei tu ten compensation an lak thai mai lo lai khan kaini channel pon zir chiang in ram nei tu in chal tele forest department te po kan lo be pop to ani atira forest department lam hian forest clearance angai tin roadside reserve forest chu antran chana ram nei tu ten hei chu dan hlui ania hemidan anga kan kal chuan khotam tak hi thria angai don ani anti compensation dong to package 3 le package 4 in car hi wareng te tanga reng te kon thleng ania ti chuan tun tuma hian Kolasip district MJ te chuan mala in he fallen compensation lak tur chungchanga hian thil fel hel tak tak omin an ria chung te chu kan ria tangte kan soidon ani Kolasip district paltlanga fallen kong leitura compensation siamdana fel hel atam nia soi MJ ten an enfia National Highway 306 wareng tele aizolin kar kong pui NHIDC lin an lei zautura zangna domna compensation semtua thil diglo tam tak aum nia soi chungchanga MJ Kolasip district te chuan RTI channa andon be chanin Indeni khan bil khotlir tloin khotlang hroi tu tele mimal then khat an kom hnuwa thil felhel tam tak aum ngei nia an hriat thu an soi Village Council President pakhat chuan Kolasip journalist pakhat chu athian pa ani angin VC pass apek thu asoya kala competent authority for land acquisition in minsiam sakvedona ti in mindila VC pass hi da khalo blengin ming kasaina kape ati VC secretary pakhat chuan hei hi asiat puilo thu asoi thung kala in siam saktura min ngen angin kan siam sakti chu kasia tu tenge kan siam kaselova VC president thu soi hi kasiat pui ve chi alo ati heti lai hian kolmoi OM branchin anen kolram social forestry bula kongpui hlui kalna chu atira surveyor ten compensation pek to na ani wangin mark thai ani loti an soya mase anwa helaya hian VC pass alo omle ni in asoibok RTI chana tanga alandanin helaya hian mi pakhat nena compensation pek ania kuwakung puitling po engemoza taum ti tarlan ani cheng noi zani chuang compensation pek chuanaram pakhat aumboka MJ10 anzir chianna compensation latu hian alak naram hi award ti fel malokin cheng noi somrukin alei ani aram saltu chuan kongpui kalna turchin metar zathum vela sei ani thu asoya alei tu hian tum khata puisa apek lak ngal vek thu asoi RTI chana tanga alandanin helai rama hian kuwale thlai chi sang sang awma asal tupa hian cheng noi zani chuang compensation lakna tur khop thlai awmem ti asia thiam lo thu asoibok MJA te hian weme ruai tu pakhat ankomna social forestry huam chunga weme minga zangna dom na lak turang an lak thule lak lo hlom khat an la nei thu asoya helai muna mi pakhat ming pas lo om vengot chu an thia thiam lo thu asoi kala nena po VCP hawa kala thil anzo fia thu asoya kala hian surveyor ten anhantia ram olo umta chu mi pakhatan pas siam sakani tin alo sil thu asoi social forestry tan hian tun main khotlang mangai tu mi engemaza tin an pas an lo petwa chutiang anilaya mi tuemo nena compensation pek ani veringot hi kan ngai dan ani lo lom le ani atibok MJ President Andrew Vanal awachuan fallen compensation chungchanga soineu atam thule thil fello omle omlo chui chu chanchin bumi tetan hlokna chuti lain tun ma tang to in compensation chungchanga Kolasip chu soi akai photo ti asoi kanrama masona na tho ani dona piang hian compensation chungchanga kan rilui fowa nakin zela po compensation hi alo zel thai chutiang huna po midik lote an film khura khoeng po za zolova thil ti hi abo thainan ma kan lani tin tuna malakna chu mimal tu ma beina ani lo thu te beitur anom po asiat lo thu asoi tuna malakna en trandon chawa an kal zelna konga anthil mole riat te an puan zar zel don thule
atu langa thunei tu ten hena po thlen ani don thu a soibok journalist pakhat chuan hetiang hian anwa chuana athilton asoya when chu MJ10 Scholarship District paltlang tu foreign kongpui leitura compensation diglo taka la anom cheu nia soi kan enfia helai ro hung bor zaw lo taka hian compensation sum cheng noi som pathum an siam chuak ani ome azia ka chuan thlai chi sang po atam hlea ataka chuan mutur omlo heti zong hi ani mai tin engtian soi moi vak ngai na po ka hrelowe heilo po ram silawa cheng noi tam tak la anom nual azia ka chuan ram nei dik tak zinga po thlai le thlai kara tuibak put thlang thei omlo wangti tur khopa huan thlai nga soitur anom ataka aniem ka hrelo dikhi dulo kanomlo mase dikvak lo chung point poisa kan mu theina ani chuan nar kan phalle big silo tina emni tin aron ziak ani mani loka po compensation chungchanga hun kaldei to mi chu case ti nun thar ania local samtro te me po thiam lo chantir ania kan duam na le pam ham na te hian nakin thlengin min lo zuyanga kan chung te mulai ngain danin thiam lo min chantirang ti po kan lau to lo emniang le Scholarship District journalist te tanga kan thu don danin foreign compensation chungchang hi abul kan tan na chau alania kan la chui zui zel don ani anti thil dik lo tak tak hai chona konga kal zel turin du sakna kan hlan ani zangna silova zangna dom ngai te ram nei silova mani ram in siam chopte ram thal chon leya compensation dik lo takalakte heng te hi chunglam bit muwa dikin kan riem Koshan rongbolna kan tim phalawa kotlang rongbolna po kan tim pha heklo min anti wanga kan ti vethin hi atak taka kan dik rengem le ole tuna chuan Poland kongpui ron kaltura ato bulatanga chuina ngai thachiang le taila Poland boina hriat tur poimo masate meni somni pasari sangni somnia land revenue and settlement chuan national highway paruk Vaireng te tanga sai rang chu frozen ani thu achua hei hi thu chua masaber ani hemin nu hian National Highway 306 te po huam le in notification te chua that le ani di chuan November ni som pakhat sangni somnia Forest Department chuan four lane alignment in apaltlang tura hian Forest Land aum thu General Manager PMU selinga map nen athon kumsang ni somni kum toblamatangin kongkal na tura ram omte chu survey nei tran ania kumsang ni somni pakata kala in ram nei dan survey atangin 3A notification achuatana hemi zulzui zel hian 3D notification te chua chun zom zel ania 3G estimate te siam chau anita zel bok Vaireng te tanga sarang in kar hi package stranga thenni in survey nei to china 3A le 3D notification chua to chu Vaireng te tanga chimluang package 3 chimluang atanga policy package 4 policy patanga sethon package 5 sethon atanga konpui package 6 te anni package 3 4 5 te hi 3G estimate thelu to ania Package 3 Vaireng te to chimluang inkar chu July thakhan pom ania approval mu masak ber ani Package 3 le 4 atan award compensation tur hi puan to ni in kala le General Manager NHIDCL te join account July ni somni pasari khan da ania he award tur poisom to zong hi cheng vaibel cheja somli ani Package 3 atanga 6 inkar Vaireng te tanga konpui huam chunga hian ram nei tu sangkhat jasari somthum panga omekin hengzinga mi sangkhat za pakwa chu VC pass ani August ni som pasari sangni somni pania Land Owners Association Package 3 tanga 6 te hian press conference an nei lia August ni som pakwa sangni somni pania Principal Secretary GAD meeting chuan non forest land nilote thlang chuakin land value telawin awati semturin ati atir phatatangin jangna domna aum theidon ti hriat ani vele revenue pass boy pui chuk chuk te VC pass land value asang theilo ti hria ram en kol ngai lo le ngai saklawa thlai phun te luamia lo tur ti hriat denga in sathar te ram ruak ani ti hriat dola VC pass siam tele compensate langna tura ram ani ti hriat awanga shal leite po anom ti hriat ania hairo Christian te chuan antilo tura ngaila
โอเลตุนจุมากันติดชัวไทยเดจูคัติจงค่ะอันนี้เฮ compensation ฮีกันนรอนช่วยเสียงเซลโดนอันนี้กันเป็นวาร์พังเอกันไปใส่